Kako ste? Kako ide posao? Dobro ide. Onako, a? Sad skoro sam i krenuo. Mora znači da se živi. Hteo sam nešto se ženim. I nisam imao para da se napravi svadbu i... Skupe su te svadbe, znam ja po mojoj majke. Ja sam hteo to da vodim, znači ja sam to kažem, lepio, zaljubio sam. Ću da vodim u Veneciju, da vodi, da vidi kako to izgleda brodom, ovo, ono. I posudim ja novac za svadbu i kao, ajde, kao može, nema problema, posudim od njenog oca. Kao, nema ništa kakve kamate da ne dolazi u obzir i to, ali ti mali, meni prosto ovako to, ako ne vratiš na vreme, ja ću ti odsjeći komad mesa sa tela. Nemojte mi reći. Au, strašno. Strašno. Mrtav ozbilj. Prošlo, mislim da je bilo pola godine vreme. Ja sam imao taj novac da vratim, samo nisam imao u momentu fizički odmah. Tako sam imao da vratim, međutim pukne mi posao. Čiji to Ćale? Njen. Njen Ćale? Njen Ćale. I? Jer zvao, pretio posle to, kao, imali smo dogovor, ako čoče nećeš valjda stvarno, pa sečem, kaže, gotovo. Dobijem potku na telefon, sečem nečiji palac. Pa to neki manijak. Oj, kukulele. Bože, sačuva. Da, pa to vam je tipična ta mafijaška italijanska ili bilo koja priča. Pa da, baš italijanska, baš tako. Ja zato nikada nisam voljela niti nekom da pozajmljujem, niti od nekoga da uzimam. Takve stvari promene čoveka, mislim. Jeste. A ova priča, to je potpuni haos, to je kao neka dobra predstava. That is a great story. It's hilarious. It's hilarious. Now we are laughing at it Sure. at the moment. Jo, da ste se Bero ženili. Yes. Jo, bilo bi gadno da se niste još ne ženili. Sačekajte, gospodine, samo sekund. I would like to tell you a little secret. Yes. Da. Moje ime je Stefan, ja sam glumac. Jel da? Vi ste upravo učestvovali u promotivnoj kampanji Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Oh, no way! Yes. And I told you that story. I would like to give you some tickets for the theater. Oh, that's great! Mali incident koji ste čuli je priča iz predstave Mletački trgovac. Pa ja sam... Ne mogu da verujem. Kako sam baš na vas nalazila. Sreće. Kako obično idu te velike priče. Is that what the camera's for? Yep. Oh, that's hilarious. Evo ruke. Divno, ne, stvarno, videla sam dikcija i bila sam pozorno, brate, ovaj vozi taksi. Dudo, čao Dudo. Ćao.